NgoDisemba lifike-ke isoka lami ekhaya. Kuthiwe ekhaya vulana amandwendwe ayangqongqoza lizongilobola. Phela ungilobola nje umuntu wami ngiyithwele amawele la esiswini sami. Ake afike-ke azokhokha amalobolo ekhaya, ayikujatshulwe-ke. Mase-ke ucela imvume ukuthi ngoba mina sengiseduzane nokuteta, uzocela ukuthi ngimuve ini naye ngoba useyishaye zaphelela, wayishaya zonke inkomo. Ngimuve ini naye abe seduzane nomntwana kuze kushaye isikhathi sokuthi batetwe abantwana, not umntwana, abantwana. Ayike ekhaya-ke bavume bangaliboni iphutha lapho ngoba indoda isiyivezile ubudoda bayo, yakhipha yashaza aphelele inkomo. Cela ukutshena phela lo muntu uyisosha, udokotela emasosheni. Ngiyakutshela, uhlala kwi-apartment ebizayo ekhokhelwa abo 10,000 irent. Hayi ngimuve ini-ke nami ngimuve out efletini lami engangihlala kulona bandla. Iflethi lami lalishibhele, ngimuve out ngizomuva ini naye endaweni yakhe. Ngimuve ini naye kumnandi, ungiphethe kahle, uyakunakekela. Bona nje mangabe ukhulelelwe udokotela uyakunaka bafethu. Each and every movement uyakwazi ukuyidescribe ukuthi le iqonda ukuthi. Ngaleso sikhathi-ke bafethu I am heavily pregnant. Kufike umyalezo ukuthi angisho umnyeni wami udokotela emasosheni. Kufike umyalezo ukuthi bayadingakala le. Ngithi hayi ngeke baba, uyabona ukuthi mina ngipregnant kanjani angikwazi ukuhamba. Kusho ukuthi-ke abamceli bayamtshela ukuthi kuzomela ahambe. Athi ayikhululeka umuntu wami, ungaphatheki kabuhlungu because mina ngudokotela vele ngisebenza laphayana, baletha abantu abasebelimele. Impilo yami ayikho engcupheni. Ngizobuya nemali eningi sikwazi ukukhulisa ama-twins ethu. Inhliziyo yami ibe buhlungu-ke because e-DRC kuyabulawana, kuyafiwa kulesi sikhathi samanje. Kodwa-ke indoda yayingacela i-permission kumina, yayingitshela. Ihambe ngempela-ke bafethu indoda iye e-DRC. Ngisele-ke mina ngisele emqashweni obizayo, umqasho ka-10 Tawa. Indoda ingithembisile ukuthi mekuphela inyanga izokhokha irenti, izoqhubeka nje ikhokhe i-deposit irent, akusiyona i-problem. Ayike futhi nami inkinga nami angiyiboni because lo muntu osengilobolile sekuwumnyeni wami like practically. Ayike indoda mangabe ifika le e-DRC la ekufiwa khona impela le kuye khona amasosha ale South Africa. Ifike udokotela, ifike i-assignwe komunye usister ukuthi izosebenza nalo sister iziqede lana. Ibafethu mangabe befika zifika idube abantu balimele ini abanye uthola ukuthi ibullet imshayile, yabona igazi liyatsaza. You understand? And lo dokotela nalo sister bekumele basebenze fast, basebenze bekwi-rush. Sometimes abanye odokotela mangabe kune-pressure ekanjalo besebenza under that pressure, abanye baba ne-stress, you understand? Abanye bane-stress esikhulu. So lo sister nalo dokotela bebeyiyona yonke into abanayo bobabili. So they were supporting each other. They were there for each other through i-rush hour. Sekufika iguli edubulekile, abanye umphefumulo usuyaphuma kunjeya. They were there for each other. After usuku mhlambe sekuvaliwe leyo ndawo yokuphephisa abantu yabo ebusuku, mangabe sebevalile bebehamba bayophuza ndawonye lo nurse nalo dokotela wami uBongani, uBongs. Ake uBongs aphuze nalo nurse, igama lalo nurse uNozipho. So uBongs noNozipho bephuza ndawonye and yabo bexoxa usuku ukuthi it was so bad, what is our plan mangabe kuneguli mhlawumbe abayilalisile and they plan. And they ended up sebe-develop ama-feelings indlela babesebenzisana ngayo. Sebe-develop ama-feelings-ke. uBongs wami usenama-feelings aNozipho. Uthola ukuthi mangabe uBongs sebuye emsebenzini, sengiyazi ukuthi sivaliwe ngalesikhathi indawo yabo yokuphephisa abantu, akasatholakala uBongs, ucinga kalibambi. Or livaliwe akachajile, uphume ngale clinic uhamba uhlala noNozipho. You understand lo nto leyo? Ingiphathe kabuhlungu ukuthi umuntu wami kwenzakalana, akalimele nje. Ayi mangabe sengimthole ecingweni athi umuntu wethu, umuntu wami sithema ngabe sishayisa kwafika indimbane zabantu ezilimele, kwamele ukuthi sisize ngalosikhathi. Ngicela ukukutshela ngilala manje nje ngabo 4, asho ngo 4 ekseni, mhlawumbe ungifonela ngo 6 ntambama, ngilala manje nje ngo 4. Nami ngibona ukuthi ku-serious laphana ku-busy. Kumele vele kube umina olinda i-call yakhe, kungabe umina oxina yena ngama-calls.
Sho ukuthi ngelinye ilanga-ke ngibona ey'ndabeni kuthiwa angazi odokotela odubulekile udokotela wamasosha oqhamuka le-South Africa, understand? Hayibo, ngiphatheke kabuhlungu manje ngicabanga ukuthi uBongisi wami umuntu wami loyo. Sengiyamfonela uBongisi ucinga akalibambi. Ngisenda ama-message, mnyeni wami, yise wabantwana bami, kwenzakalani, usafe yini? Sengizwe ngathi nje sengiyasikwa-ke manje ngale stress esingiphethe. Ngicela ubuyele kumina uma ngabe uluthola lolu cingo, noma kuthiwa ubhizi kanjani emsebenzini, but just let me know ukuthi u-right. Akusiwena lo dokotela bekade kukhulunywa ngayo ku-TV. Ngicela ukukutshela ukuthi kanti uBongisi uyidlalele nje noNosipho, kumnandi, baphuza amawayini, babukela iy'nkanyezi le phezulu, kugonenwe, kuyathandanwa. Sho ukuthi that day baphuze baze badakwe. Uyabona uBongisi uma ngabe sebuthela utshwala uyabuthela, uyadakwa loya muntu. Ngicela ukukutshela sebedakiwe-ke. And ekudakweni kwabo uBongisi besedakwe kakhulu. Ngiyamazi umuntu uma ngabe sedakiwe ukuthi uba njani. Uba olunye uhlobo lomuntu. Ayi ashaya isilala kuBongisi uma ngabe sedakiwe. Ayi ngibhizi ngiyafona, ngifaka ama-message, awusithanda sami, ngitshela ukuthi kwenzakalani, akusiwena lo dokotela, ngitshele umuntu wami ukuthi usafe na. Intombazane izibona ukuthi yebo kunomuntu ofonayo isikhathi eside, usafe na. Intombazane ayazi ukuthi uBongisi ushiye unkosikazi ngale ekhaya, bakaze bayikhulume leyo. And intombazane isikhethile strong because uBongisi is one of those guys aba-romantic, umuntu ozokunikeza isikhathi sakhe. Uma ngabe kuthandile ukuthandile vele, uzokutshengisa uthando, akuthande vele, hayi indaba yokudlala. So uBongisi bekaseluso stage-ke nale ntombazane, noBongisi naye ekhethile. Ngicela ukukutshela-ke, ayi nami vele ucingo laBongisi ngaliyeki, ngisenda ama-message ama-WhatsApp, ngiyafona. Intombazane izilibamba ucingo, ibona ukuthi ngithi mnyeni wami, angisho yazi unomyeni uBongisi. Intombazane ilibambe kalibamba uNozipho ucingo. Hayi, uNozipho lona unesi osebenza noBongisi. Ngiyabona ukuthi uworried, uzama ukufona isikhathi eside kade ufona, but uBongisi udakiwe, ucingo lakhe ulishiye la. Udakwe nje ucingo lakho walishiya la, ngalicosha ngahamba ngaya nale erumini lami. So angazi uma ngabe ngivuka ekuseni, ngizovuka ekuseni uma ngabe sesiya endaweni yokuphephisa abantu, ngifike ngimnikeze ucingo lakhe, ngimtshele ukuthi kudala ufona, akakufonele. Inhliziyo yami yehle, umoya wami wehle, because bese ngizwe ngathi ngiyasikwa, ngingasikwa, ngizwa nje uSinkosi yami nginamawele, sebengaze bashonelwe ubaba, bawoshonelwe ubaba le endaweni le ngingazi khona mina. Akesho ukuthi ocingweni sikhulumeke nentombazane, sixoxe nje, intombazane friendly, iyaxoxa. Hawu sinjani isimo lapho sisi, unjani ukuthuka? Athi isimo sona simbi kodwa kungcono kwethu because asiphumi, baletha abantu kuphela, thina asiphumi sihlangane nama-bullets. Ngimzweleke Nkosi yami. Azangibuza ukuthi wena ubani-ke sisi, ngisho mina unkosikazi kaBongisi, mina noBongisi si-expectile, sihlala ndawonye kanjani. Ayi ngimkhiphela amafayili usisi, angazi phela ukuthi intombi, mina ngitshela unesi alright osebenza noBongisi, ngimkhiphela amafayili. And besides emasosheni akuvumelekile ukuthi nijole uma ngabe nisebenza. Uma ngabe nje niphumile, you guys are not allowed ukuthi nifike phambili nijole. Vele nginaloko ukuthi umthetho uthi akujolwa lapha phambili. So anginayo ifiye ngisho encane ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi lo nesi lo ntshotshana nendoda yami, because I know ukuthi rules are rules, and ama-rules asemasosheni a-straight, aqotho, a-serious. Ungalahlelwa ngisho nawumsebenzi uma usutholakala ujola le ekuhambeni. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uBongisi kusanjalo, intombazane kusanjalo ixoxe nami, sesifike ekutheni ngicela ukuthatha inamba yakho just in case ngingamtholi uBongisi, ngibuze wena ukuthi kuhamba kanjani, understand? Intombazane sinayi, no, don't worry, ithathe nami inamba yami. Uyabona lo nto leyo, esichange amanamba, ngiwasave amanamba ayo, naye uwasave amanamba ami, because bese ngikwazi ukuthi ngibone iy'status zayo. Manje intombazane ku-WhatsApp kuma-status ayo iyaphosta bafethu, iyasho intombazane sisemathandweni, ihlezi ibhala amakhotho othandwe, understand? Sometimes ipost, mhlawumbe ipost iy'nyawo zomuntu bey'cwilisile emanzini, ipost isandla somuntu bebambeni izandla, but kuvela izandla kuphela. Ayi man, ngithi mengithi ngiyazuma, I-zoom in, ngiyayibona ukuthi hayile iy'nyawo phela ngiyazazi, noma ngathiwani iy'nyawo zamuntu wami lezi. Lezandla lezi ngiyazazi, izandla zomuntu wami phela lezi. Leli washi ngiyalazi, iwashi lomuntu wami.
ngimbuze nesi kahle kahle kwenzakalani lapho ngoba phela ngiyabona ukuthi umuntu wami le nibambene naye. Avelana aphenduleke uNozipho. Athi hayi kabi sisi Nkosi yami uxolo. Mina ngiyamthanda uBongs. Angifuni nje ukungasho, angifuni ukudlala ngawe uBongs ngiyamthanda. Ngiyaqala empilweni yami ukuhlangana nendoda eromantic, indoda ecaring, indoda okuvezela uthando kangaka. Sisi mina ngiyafa ngiyasha ngendoda yakho. Okubuhlungu mina uBongs akaze angitshela ukuthi ushiya unkosikazi le ekhaya. Ngiyaqala ukuzwa lokho, ngiyakushwama, akaze angitshele lutho. Kodwa nje sisi into engizokutshela yona ukuthi angazi noma mhlawumbe uBongs uyi-surviving mechanic yami la ukuthi ngisurvive ngaye or in mechanism yokusurvive uyi-mechanism yokusurvive kwami la or what. Kodwa nje into engakutshela ukuthi mina okwamanje ngiyamthanda uBongs and angeke ngize ngihlukane naye. Angifuni ukudlala ngawe, kuzobe i-decision yakho ukuthi uyahlukana yini nami, uchoose umshado wakhe noma uchuzane. But okwamanje mina sisi ngiyafaka amazipho, ngiyayithanda le ndoda. Nansi imhlola, ngizizwe ngijuluka bafethu ngidinwa ngikwata. Kodwa ngithi you know what, le ndaba akusiyona indaba ukuthi ngikhulume noNozipho, indaba yokuthi ngiyilungise nendoda yami. Cela ukunitshela ukuthi eventually indoda ivuke ematshwaleni, ivuke-ke wherever livuka khona, sibe nengxoxo ukuthi kunomuntu wesifazane la othi uyathandana nawe uNozipho. Indoda bafethu iphike okokuqala okugcina, ukuthi uNozipho unese engisebenza naye asithandani. Ngithi hayi baby, awukahle ukuphika, ibhasi ibhaliwe. uNozipho we exchanged numbers, ubeka kuposta iy'nyawo zakhe, akuposta izandla zakho. Athi baby no, uNozipho wecelile socela sishuthe nje, ukhona umuntu afuna ukumhlabekisa, ufuna ukufaka kwi-status, hayi ukuthi besithandana. Ngithi mina no, ngicela ungaphiki, ibhasi ibhaliwe. Wena hlukana noNozipho, ngicela uphume kuNozipho. Ubaby kagcine evumile athi hayi kwakuyindaba yokuthi nje ngithola i-support kuNozipho because I'm going through a lot, it was nothing serious, asikaze silala ngisho nokulala besichila nje. So baby it's fine, ngizoyeka ukuchila noNozipho, ngeke ngiphinde, ngiyaxolisa sithandwa sami. Axolise ubaba wabantwana, kanti uNozipho uzoloko eqhubekile nje epostile indoda yami. Aqhubeke epostile, ngimtshela, ngase ngimtshelile ngathi mina ubaba wabantwana uthe nina niyachila nje, so ngicela uye ukuchila nendoda yami. Sengenza umsebenzi kumele ngabe wenziwa indoda ukuthi to protect me, so now I'm trying to protect myself. Ngimtshela ukuhlukana nendoda yami, yokuchila nendoda yami, ungaphinde uchile nendoda yami. Kuphi khona bafethu, because uNozipho bengathi usiyangibasela, bekaseposta kakhulu-ke indoda epostile ngiyanitshela. Ukukutshela kumlilo lokushisa engangikufaka endodeni ngidiniwe yezwa. Indoda yavelana yangitshela, ngangabe ngisayithola-ke manje ifonini at all. Yangabe isatholakala kwi-cellphone indoda. Ngisenda ama-WhatsApp, umuntu akaphenduli, ngithini, umuntu akatholakali. Kwakhona umama oyedwa asebenza naye ohambile engimaziyo, omunye umama womntwana. Ngimfonele ngithi hayibo, angikwazi ukuxhumana nendoda yami, ngacela ukuthi ungixhumanise nayo. Ayike lo mama athi hayi uzongixhumanisa mase bebonana. Umama womntwana abuye kumina athi indoda ithi ucingo lulahlekile nje mangabe kwisiphithiphithi seyidumbu la emsebenzini. Ucabanga ukuthi mhlawumbe singene kwesinye isidumbu, sahamba nesidumbu, mhlawumbe ifoni nge-mistake. Uzongifonela nge-landline mangabe i-landline eyithola, i-landline. Ake ngicela ukukutshela-ke ukuthi ngayilindela-ke i-landline, afone kumuntu wami, isithandwa sami ngiyaxolisa kanjena. Bengithi ngisazokufonela ukuthi phela siyithole i-landline la njalo, asibe sakwazi ukufona, futhi umama lo mntwana ngibonani naye njalo, ngabe ngithi akangifonisi. Mase kuthi inesi vele angisazwani nalo. Sho ukuthi inesi vele selingiblockile, sablockana vele, indaba yethu ayisekho, angisaboni lutho ukuthi basazwana noma bazwani na. Ake bafethu, ngokuhamba kwey'nsuku ubaby e-landline akasafoni, kwi-landline akasafoni. Ungitshela ukuthi akayitholi njalo, uyabona kuba yileso sikhathi ayithola ngaso, so uyakhona ukufona lesikhathi lesi ayithola ngayo. Lapho mina umuntu wami ngimkhumbulile, nazi iy'ngane esiswini, vele ngiyamthandiswa, ngiphinde ngibe worried ngaye. Ubani ongakwazi ukuspenda usuku lonke engakhulumanga nomuntu wakhe?
Yabona lento ingiphathe kabuhlungu. Ngithi mina baby awuthengi ngani ifoni entsha? Athe sithando sami ngeke ngikwazi ukuthenga ifoni la isiphithiphithi. Ngingashona endleleni yabona ukudla siyadilivelwa asiphumi thina la ecampini endaweni yokuphephisa abantu nje. Ngihlala endaweni yokuphephisa abantu base ngihamba ngegumbini ngilala khona. Asiphumi lana sithando sami ngeke ngikwazi ukuhamba ngiyothenga ifoni. Sho ukuthi indoda yami mangabe ingayifonelanga elayinini ngangiyijuba ngifonele lo mama ngibuza ukuthi hayi usaphila yini umuntu wami namhlanje. Ngiyazi igumbi lakho nelakhe lisondelene ngicela ukukhuluma naye bandla Nkosi yami ngithole. So lo mama lo ibimcasula indaba yokuthi lo uhleli nentombi enye yena kumele lokho egqigqele ethi ifoni ebe umama omdala. Athi lo mama uyazi ukuthini? Ngizokunikeza inamba ka-roommate wendoda yakho ukuze ukwazi ukuthi ukwazi ukufonela umuntu oseduzane because mina sengumama omdala ngiyasukuma njalo ngihambe ngiye lapha kumfana indoda yakho singikunikeze inamba ya roommate wakhe. Angempela ngijabule ukuthi umama nange nginezi inamba ya roommate ngiyisave inamba ya roommate efonini yami. Sho ukuthi lo mama usengitshela ukuthi hayi usemtsheni lo roommate ukuthi ngubani bani ngizofona. Wamnikeza nenamba yami ukuthi ayisave mangabe ngifona akwazi ukubona ukuthi umina ofonayo kungabi nesixakaxaka and then kuzoba easy ukuthi ngikhulume no roommate wakhe. Ayinami ngimbona ukuthi lo mama lo hlakaniphile, that's a good idea, izongisebenzela le idea yabona lo nto leyo. Sho ukuthi into eyenzakalile la akunafoni elahlekelwe indoda. Indoda yabona ukuthi ngiba ngumsindo yathenga inamba yase-DRC, inamba mina engayazi. Lo namba bese kuyona inamba exhumana nesithanda sayo no WhatsApp inayo yonke into lo namba. Ikhadi alibeke eceleni ikhadi le South Africa ngiyakutshela. Yanikeza nama colleagues wayo, yanikeza nabantu ukuthi hayi sekunenamba yase-DRC kanjani. Into eyenzakalayo kule ndoda ifoni yami isevekile efonini yendoda because inenamba yami. Even though isifake ikhadi elihlukile no WhatsApp ohlukile kodwa inamba yami iseveke efonini straight efonini. Sho ukuthi mina mangabe ngisave inamba le entsha abanginezwa yase-DRC into eyenzakalayo immediately ngiyakwazi ukuthi ngibone ama-status ale ndoda. Ngiyakwazi ukuthi ngibone ukuthi kwenzakalani la e-DRC. Hayi mani mangabe ngithi ngiyabona ama-status indoda yami nje le postayo yabona indoda yami le edla ilife yabona and inabantu abaselected. I think because emsebenzini wayo akuvumelekile ukujola mhlawumbe kunabantu ayifiwe ecommunicator nabo back home nabantu ecommunicator nabo mhlawumbe lapha e-DRC abantu aba-very close because bekade imposter lo nesi lo uNozipho ithi yongithola uthando ini ngathola uthando esimweni esinzima esimweni esishubile. Bayacabuzana kuma-status bandawonye kuma-video bagigitheka kumnandi. Yazi ukuthini ngivelane ngihlanye ngibuyele kulo mama ngakayifonela indoda ngithi ngiyabonga manga lesenzo senzile ukuthi mangabe ubona ukuthi indoda yami iyajola laphayana uvelana unginikeza inamba ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi iyajola. Ngiyabonga kakhulu. Ayike ima umdlalo uqala-ke le ndoda ngisazoyibonisa uPruda ngisazoyitshengisa uPruda ukuthi ubani uPruda. Ngiscreenshot lama video, ngiscreenshot le ithombe, ngithathe yonke into ngiyisave efonini yami. Mase ngiyayifonela indoda yise wabantwana amawele amabili engiwakhulelwe. Awungitshele usuyajola wena lapho, le ntombazane uyayithanda, you chose this girl over mina. Kumina uthi awunafoni kanti ifoni unayo. Uphathisa mina i-stress. Uyazi ukuthi I'm heavily pregnant, ngisenyangeni yes-8 ngizongenela enyangeni yes-9 kodwa wena ungifakela i-stress nje unnecessary. Uyajabula uthokozile uyajola kumnandi impilo yakhe ihamba kahle. Mina ngisele la nginenyanga ezo-8 ngikhulelwe. Indoda iphike indoda ngithi ngicela ukuthi ungaphiki nobufakazi bonke. Indoda iphike ngithi nginobufakazi bonke. Ithi indoda uyabona manje lo msindo lo wenzayo uroommate ngiyasakunikeza ucingo lakhe ngiyasavuma uroommate nocingo lakhe. Ngithi yeyi akusilo ucingo la roommate ucingo lakho lelo. Sengiyavutha efonini angisalawuleki angisanqandeki. Ngimuza ugele ekhuluma athi hawu ngithi phela suhlukene nalowo muntu lowo kanti kwenzakalani. Indoda ivelane ilidrop ucingo ilivala ucingo ingiblock kwasecingweni layo leli.
angisakwazi manje ukukhuluma nendoda. Sengiyafona kwi-landline ayitholakali indoda. Ngiyafona kumama loyana athi umama mntanami yabona nje mina ngiyekele indaba zomjolo wenu. Ngikhathele ngehla ngenyuka ngiyisa ucingo kulo mfana ngikunikile inamba yakhe mangabe ekublockile ayisekho mntanami into engingakwenzela yona. Ngigcina lapho mina ngithembekile ngakunika inamba yakhe akusekho engizokwenzela kona. Hey, sengathi ngiyinkuku enqanyelwe ikhanda ngithenga amanye amanamba indoda nje ivelana ibona ukuthi hawu uye lo ishaya ublock indoda inga-entertain into eziningi. Kungicacela ukuthi yabona ke lana ngaliwe futhi ngaliwe stereki. What about le ingane lezi engiyimithi eswini ngihleli la emqashana lendoda ebelungwini anginabo ngisho nabangani ngihleli ngedwa. Kanti anikwazi-ke nina okukhulu okuseza ngisafuthelana ngidiniwe njalo isisu ngizamapheni eswini kuvelana ngingena uMastende athi uMastende irenti ayikhokhiwe uzocela ukuthi irenti ngiyikhokhe because indoda yami akasayitholi at all ocingweni. So mina njengomuntu okhona la endlini uzocela ukuthi irenti ngiyikhokhe or ngiphume ngiphele nemthwalo yami khona la endlini afake elinye ithenenti ezokhokha. Jesu Maria ma mhlola mini le engehlikelayo. Mhlola mini le engehlikelayo eSouth Africa amadoda sakhile. Cela ukunitshela ukuthi indoda ngisho engiblockhe yonke indawo sengiyafonela nabantu bakubo bathi hey mntanami nathi-ke uma wakhe mntanami nami ayikho into engizoyenza njengoba ele ko-DRC ayikho into engizoyikhuluma mntanami. Sho ukuthi sizomlinda abuye sikwazi ukuthi sikhulume naye ayikho into engingayisho mntanami. Hey bo ngicinane-ke ngicikeke-ke manje ngithi yabo lo mfana lo ngijwayela kabi. Angisho niyazi odokotela manje abaqashe kahle kakhulu yabo kulesikhathi samanje futhi ingakho naye wazi wagcina seyilahlelele emasosheni uthamba obudokotela amasosha. Cela ukunitshela ukuthi udokotela wami ngithatha ucingo ngilidubule ngilise kwimeneja yakhe. Angisho they are not allowed to date emsebenzini. Ngisho ngithi mina ngizoreporta abantu abajolayo emsebenzini ngumfazi kaSibanibani akakhokhile irent lekhaya ungiblockile ngicela nje ngicela ukuthi ngireporte indaba enjengaleyo. Ithi manager you know what ngiyakuzwa ukuthi udiniwe mawabantwana kodwa othi ngikhulume noBongs othi ngikhulume nendoda yakho because uBongs usethimini yami. Ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha kakhulu and ngiyayibona lento ayenzayo ukuthi i-wrong njengoba ungitshela ngikaze ngiyibone ngamehlo but mase ungitshela ukuthi uyajola i-wrong lento le akuvumelekile ukujola. Awuthi ngimbuze ngalomjolo and then ngimkhuze ngithi akayeke ukujola akhokhe irent lapho alungise izinto zakhe back home because uzolahlekelwa umsebenzi kophoqakala ukuthi ngimreporte ngempela sigcwalise ipaperwork yokuthi uyajola abuyisele emuva mase ayaterminate emasosheni angaphinda aqasheke emasosheni because amasosha akufunakala ukuthi ujole emsebenzini. Ayike ngempela kumanager mangabe eqeda ukukhuluma nami ocingweni athi umanager Bongs izinto zakubhedela nankosazi akade fonile athi ufuna ukureporta yabona ufuna ukureporta ukuthi wena uyajola emsebenzini kanjani. So ndoda ngicela ukuthi ulungise lento leyo ulungise izinto nomama ekhaya avelana uBongs atshena imanager ukuthi hayibo lo muntu mina leyo akusiyo umama sekhaya ngimshadile ngihamba nje ngiyohlawula izingane ngoba ngimithisa amawele bangikhokhisa inhlawulo ethe xaxa. Angazi noma yena wabona ukuthi yilobolo yini but mina ngangikhokha inhlawulo ukuthi ngihlawule izingane ezimbili. Angishadile mina nalowo muntu angazongibangela isicefe la. Ayike sho ukuthi imanager nayo iyajola la emsebenzini njengoba ngavumelekile. Amasosha ayayijolanela la but ayafihlana they hide each other. Bayafihlelana indaba zabantu indaba zabo ukuthi zigcina la ayiphumeli ngaphandle ayifiki nakubaphathi baba abaqasha abakhulu abangagcwalisa ipaperwork baxoshwe ngokukhulu ukuphuthuma lokhu. Sho ukuthi the only person esengikwazi ukumfonela ke manje ile manager. Imanager sengistressekela kuyona ngoba phela wonke ama lines of communications are closed lapha ngikwazi ukutholana nendoda yami sengistressela kuyona ngiyayibhombana ngama calls. Ithi manager nje kusa investigator sikwazi ukuthatha udaba silithathele inyathelo lingaka investigator. Hayi ngithi mina ngizothumela ama photos and videos kuwena. Ithi manager usho ngaloko ukuthi wena uyafisa ukumxoshisa emsebenzini. Ngithi mina angifuni umxoshisa emsebenzini but ngifuna ukuthi alungise indlela zakhe azokhokha irent la
anginake nami angifonele, or uma ngabe kuwukuthi asangifuni angitshele ngokusemthethweni ukuthi we are over. Ibuze imanager ukuthi mangabe sethe we are over uzokwenza njani. Ngimtshela ukuthi mina ngizothatha iy'nyathelo ey'nqala ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole isondlo sengane noma two lapho, because ngingateta nanoma inini. Ungishiye irent engayikhokhile, wangikhipha efletini lami elishibhile engili-afodayo. Khona manje ngi-pregnant, imali ayingeni ngoba ngihlele endlini. Imali ye-UIF incane, ayihlanganisi ngisho no-3,000. Ngizolikhokhela ngani mina iflethi lika-10,000? Iy'ngane ngoba sengizoteta njengoba yini sazohlala isikhathi eside lapha e-DRC. Ngizozondla kanjani iy'ngane ngingedwa? Ngizowathenga ngani ama-pampers? Ngizothenga ngani ama-napkin? So awumtshele ukuthi akangi-unblock-e lapho, angifonele, otherwise mina ngizoyithatha ama-steps anqala ukuthi ngibatshele emsebenzini wakho. Ngilethe iphepha lamalobolo nje bese ngiphika ukuthi wangihlawula angilobolanga. Ngilethe iphepha lamalobolo ngibatshele ukuthi ngumfazi wakhe ngokusemthethweni. Ngicela ukuthi ingxenye yesalary yakhe ivelana izongena la kumina. Cela ukuntshela-ke imanager ibuye itshena uBongs ukuthi hayi Bongs, lungisa iy'ndoda zakho. Gqiba kade kuyanuka, this girl is out for your blood. Uyawazi ama-rules, uyawazi umthetho. Ungaba senkingeni le msebenzini and uyazithola udokotela, imisebenzi yodokotela ayisekho kahle kahle. Isinkwa sakho lesi Bongs, so just be careful. Be extra careful. Enza izinto zakho ngokohlelo. Ake uBongs ayifake imali ye-rent, ngikhokhe rent, ngiphumule umastendo sengihlelayo emqaleni. Asuke lapho uBongs useyangifonela, we understand, useyangifonela, akusafani. Kodwa noma ekhuluma nje uyamuzwa ukuthi hayi lo muntu leyo akekho lapho. Uyabona la uthando esasonalo alisekho manje. Ngimtshela ukuthi Bongs, listen, I see ukuthi awusekho lapho, awusangifuni. It's okay. Cela ukuthi wondle iy'ngane zakho, unakekele iy'ngane zakho qha. Lezi esesiswini sami, ukhokhe rent, ngize ngithole ukuzala, ngibuyele emsebenzini, ngikwazi ukuthi ngiyimele, ngikwazi ukuthi nje ngiphume kuwena, ngiphume nale rent yakhe ebizayo. Cela ukuntshela ukuthi inyanga yesi-9 la esengizoteta khona, uBongs angifakele esenye i-stress, akasafoni at all. Irenti akasayifaki futhi. Sekumele mina ngilandelane naye. Cela ukuntshela ukuthi ngavela ningahlanganisa i-paperwork yokuthi ngicela isehlukaniso noBongs. We are married ngokwesiZulu traditionally, but uBongs akasangifuni, akasatholakali. Ngicela ukuthi ngifake isehlukaniso yize elapho la khona ngikwazi ukuthi ngithole imali yesondlo sokuthi ngondle iy'ngane or ngithenga ama-napkin because ngiyoteta. Umthetho ngaleso sikhathi ungitshela ukuthi hayi ngoba uBongs ule akalindwa abuye. Into engenzakala ukuthi uBongs from isalary yakhe uzoganishwa ukuthi kuqhamuke a certain amount izonakekela abantwana for a certain period up until uBongs abuye ezela eSouth Africa, and then they will take udaba from there. Wathi uBongs esebuyile sengibazalile abantwana akacela ithombe, akafoni for abantwana ukubuza ukuthi abantwana benze njani uBongs wafike nje wangibuka ehlweni wathi lalela ntombazane, angisakuthandi, angisakufuni, and into engifuna uyazi ukuthi ummeli wami uzolilwa udaba la lamalobolo osungibambe ngawo ukuthi mina ngishade nawe in community of property. Guess what? Ummeli mangabe fika lena asho ukuthi yena ekhaya kubo kwakhokhwa inhlawulo, akuzange kwalotshola, whatever there is there emabhukwini okulobola ifake yodwa, ifake yenziwe umndeni wami. Kwathiwa kusathe abakhongi ababezokhonga ngalolo langa bavutha bathi bhe enkantolo. Ake kuze kuphume isinqumo enkantolo ukuthi mina ngisashade noBongs iy'nyangana zakapheli naku-6, kodwa ngenyanga yesithathu bese ngithi ngifuna uhalf wefa likaBongs. Bathe enkantolo no, lokho kubukeka ngathi mina vele ngingene kulo mshado ngizontshontsha imali kaBongs, because there is no way ukuthi 3 months down the line sengifuna mina uhalf wefa likaBongs. Aphunyuke kanjalo kuSathane, ngicela ukukutshela enkantolo athi yena uSathane iy'ngane zakhe akazange azondle, uzoqhubeka futhi azondle. Cela ukuntshela ukuthi ngasala kuBongs imali yokondla iy'ngane akasazondli. Ngitshela ukuthi sengibuyele emsebenzini ngeke ngisamlandela, ngizophila impilo yami enormal, impilo ekudala ngiyiphila vele.
Ngikhulisa amawele-ke manje, amawele akangiquduli kanje, ayangiqudula athi Jesu woza go garanti. Ayangiqudula amawele ayabiza, iy'ngane ey'mbili ngesikhathi esisodwa. Oneni, inama-crash, amawele ayasinda. Ake uBongs ayihambela Mboyithandeka nonesi wakhe, sebebuyile eSouth Africa, sebehlala ndawonye, kumnandi kunjeya. Kanti unesi unama-scandals akhe, hidden skeletons. Unesi unesoka elivuthe ekhaleni lakhe, leli soka lahambe layoboshwa okwesikhashanyana, you understand? And uma ngabe liboshiwe leli soka, lalinemali eningi laliyishile, liyigqibile, latshela phela unesi lokuthi imali kuphi. And unesi wathatha some of that money wahamba wayifundisa inursing, kuze kube ukuthi uyahamba bonesi wasemasosheni. Cela ukuntshela ukuthi isoka uma ngabe libuya bayathandana, isoka nonesi, isoka liyamthanda unesi. Unesi aqaleke manje antshoshaya nalisoka. Isoka lithola ukuthi hayi lona unenye indoda. Isoka lifike lishaye lo wami ubaba wengane, limshaye lisihlukana nomuntu wami. Ubaba wengane abe heartbroken-ke manje. Useravaza umjolo, useposta i-status ukuthi hayi umjolo uyamnyisa. Aze agcine eseyijubileke sethi hayi nangu umuntu engathi weloyali, yabona, umuntu engangijoleli namanje akajole ufocus ekukhuliseni iy'ngane zethu. Useyabuya uzoyincengela la u-R uLwabishi, uzoyincengela la kumina. Mina-ke lapho ngavelana engathi hamba Juba, bayokuchutha phambili. Sekuphelile phakathi kwami nawe, kwaphela kudalo ukuthi asitshelananga. Okukhona manje ngifocuse kwi-career yami, ngifocuse ey'nganeni zami, ngifocuse ekukhuliseni umndeni wami. Cela nje ungixege skate. Lapho-ke nje ngafocus empilweni yami, ngathola ukuphakanyiswa emsebenzini, ngaya ey'congweni, ngakhula emsebenzini, ngakwazi ukuthi ngikhulise iy'ngane zami, ngondle iy'ngane zami. Angivimbele ukuthi iy'ngane zami uma ngabe kuwukuthi usebuyile ubaba, because wabuye kwey'nsukwana yabo enkathi esangifuna ey'sonta solidalalisa ney'ngane. Uma ngabe ngimtshela ukuthi ngikufuna empilweni yami, akaphindanga nje wayixaka wabuza lutho ngey'ngane, akaphindanga nje wazobheka iy'ngane zakhe. Angimvimbile-ke mina ukuthi uma ngabe kuwukuthi unesifiso sokuhlangana ney'ngane zakhe, azazi iy'ngane zakhe, kodwa uyena odlalela le ekudeni ubaba wabantwana. Ngizoyibeka lapho-ke okwanamhlanje indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.